ko 5e constitution men woni lagine depuis en 1958. Est-ce que ɗon andi ko milliard ji gelu woni e bonde fiyo affaire constitution? Sectouré addi constitution makko en 1958. Lassana Conté ari itti on constitution addi constitution makko. Après Dadis kadi e Sekba Konaté kadi ɓen non kadi addi constitution makko. Après Alpha Condé kadi addi constitution makko. Hande kadi ko général Mamadi Doumbouya en kadi addi kadi constitution ko. Est-ce que ɗon andi ko milliard ji gelu woni e bonde fiyo affaire constitution sanjugo? Miɗa sikkude si tawino ko constitution sanjayno lagine a taweno lagine sanjino neeɓi. May sa ƴetti depuis en 1958 ta ko wonɗen ɗo e mara autoroute 5 voies maɗo sivo. Sa ƴetti depuis en 1958 lagine mara courant kelɗo. Sa ƴetti depuis en 1958 lagine mara stade kelɗo. Sa ƴetti depuis en 1958 lagine mara sécurité. Sa ƴetti depuis en 1958 toñe no e ndi leydi. Sa ƴetti depuis en 1958 lagine ronku taw hay organisgol coupe d'Afrique. Musidɓe na constitution sanjata leydi. Yo Allah hawrondiren e sahaba moƴƴo marɓe ɓen hakkili famayla. Oustaz, imam, premier imam, deuxième imam, salli, ligue islamique, fop wi Doumbouya. Fop wi Doumbouya yo luttu ko pouvoir. Mais ko yon andu biyu ngoto kala waraɗo e nder lagine onon kadi on heɓay parɗo. Ɗum ɗon ko yon andu ɗum non de miɗa andi onon babiraɓe men ɓe, imamuɓe, onon salliɓe, onon ustaziɓe, onon deuxième imam, troisième imam, onon hoore ligue islamique o. Miɗa andi ɗon hooli ɗon felliti ɗum. Kala pay ko waraɓo lagine sabu manifestation maɗo sabu goɗɗungo ko yo andu bar momo onon kadi no tawa. Donc ko yo immo awa ƴetto responsabilité mo to pay kum hay goto to wari hande kadi fi manifestation. To pay kum hay goto hande kadi to felli par ce que mo yalti mo wi mo yiɗi oɗo. Mo be suɓike mo faala o, mo be suɓike mo yiɗi o. Hoɓɓe go wi Ela Sellou Dalein Diallo, hoɓɓe go wi hande général Mamadi Doumbouya, hoɓɓe go kadi wi Sidia Touré. Wona probléme. Mais si yimɓe Ela Sellou Dalein Diallo ɓen ɗon immike fi hollugol ɓe yiɗi Ela Sellou Dalein Diallo, ɗum duwa ka hollugol probléme. Par ce que kamɓe kadi ko ɓen ɗon ɓe yiɗi, ko ɓen ɗon ɓe suɓi. Ko yon andi hay si tawi na laamu Doumbouya ngu hara ko laamu go kadi aroyi woni ko pullo laami, woni ko maninkajo, woni ko sosojo, heɓoto fulɓe goo e maninkaɓe goo e sosoɓe goo wontidoɓe e ngul laamu ɗon hay si tawi laamu ngu non ko toñoɓe. Hakkil ko joma mum nafi, c'est paradis de la vérité. Fiyonu parce que kamɓe a tawe ko suwa maɓɓe on no. Fiyonu parce que kamɓe a tawe ɓe heɓude ko ɓe faalako. Ɗum ɗonne wawata change de leydi. Ɗum ɗonne wawata naɓirde leydi yeeso. Wontudugol e lanɗo wona probléme ko suwama. Mais si lanɗo bonni so ala e wadde ko moƴƴi ɗum ɗo yewtugol mongol ko farilla e hoore ma de. Fayɓe wara ɓen fop ittandema tan Alpha Condé ha ko wonɗen ɗo. Honto ɓen yimɓe ɗo warɓe ɓen koye paykoy ɗo. Honto ɓe woni, honto ɓe naɓira, ko honnum ɓe waɗa. Jama ono duwa lallitade. Ɗum ɗo fop no duwa haalanede président jo. Ɗum ɗo fop no duwa yewtede président jo. Yo Allah yinno ɓe yaha fo okkora ɓe jannatul firdaus. Ko fiyonum ɓe warira, ko wonki ɓe yitti, ko goɗɗo ɓe wari, ka ko goɗɗo ɓe wujji. O oye koye hoore droit maɓɓe ɓe warira, koye hoore toñe ɓe warira. Justice on waɗaka, hay si tawi waɗama laaɓa. Mais Allahu subhanahu wa ta'ala on kanko justice makko négociation ala. Si wiyama haalo ɓen gonga hikkina ɓe yeeso ɓen ɗon ko poste ji maɓɓe ɗin tumɓe andi a tawa e population gon son dike. Yo Allah hawrondiren e sahaba moɗo. C'est paradis de la vérité et wassalam.